Natural Samoa water, the taste of nature. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. Mātou whaataro whātu, e le tūlanga alo ia, e le whaafonga mai mō mai si o tātou tunu. Tāpua ia whaiva o le tātou tunu, e mese o le mālo, ia e peifu nei, e whaiva tō whia o le nei aso. Mātou whaataro whātu, i le angang maulalo, e msui o le awhiotu o le pai o le komiti ua. Mau fo i le awa noa ma, pai o le inga tu stala e whaapenao na whaasoa i nei tai au. Stasi por kalameta ua le tātou malo. Ia, o pa ia o Samoa mai maunga te tele se i o na maunga iti mātou manatu ia ua ta otoa i sa e le tūlanga maulunga ia e mese ia o pa ia whaile tunu pa ia whaile malo ia ai pale ai funga o atasi ia ua pa ia whaatala le lei. Ia, mātou whaatala whaatfoi le pa ia o tātou komiti, ne whio mai o lau whionga i le taitai o le Karisia Katoliko lau whionga i le Aki Epikipo Mosese, whaatala whaatfoi lau whionga le lua, ia e whapea foi sunga e pale i, ia whaatala whaatfoi a Victoria, ia o sui o le tātou komiti i whaafonga mai asi o tātou tunu. Ai mātou amata mea ia, sao no foi leo pa ia o le tātou komiti, i le whaata ua ale mālo, ia e nei ngā ruenga mal por kalamita ua sir fiele tunu o le komiti le nei ua to fialo ia le fionga i le palmia mal kabineta i na ia o lato sila mai lo ilo tupetoa ia tāru sanga uma mo o le whapena o na lautongia mo le tu inatu po le whae inatu ia i o pine ma whae longa tawaloa Samoa po Honours and Awards asi o tātu tunu. Salo e manatua si o tātou tunu ia o le lona fitu le nei o saoninga o le ua tāpena ina le tātou malo i le tausanga le nei lua whilu ono e atua i le ono sifu whātausanga o le malo tuto tasi si o tātou tunu ma o stasi nei o Paul Kalame tū ua whātulanga mo le whamanatuina o lo tātou tuto tasi le nei tausanga ma o tō fiae e le fionga i le Palamia mal kabineta ia le afio atu sui o tātou komiti le afio atu le fionga le Aki Epikipo ia Mosese ia e whai masui o tūlanga i tātou e kāle sia i tono le tunu fio atu fo ia le fionga le lua ia le ngata o se tamali ia o se tamaita i longa fo i tūlanga whai nisi ia meise ia o le wāwhenga i mwhalap tonga tū maoti si o te fo i sunga pali ia e whai masui o li ma whai pule a misi o le tunu. Ia o i la tau ia o lo ta oto tono tu la fono i la whi msela wiwa tolu o tu la fono tu langa tau aloa ma pine tau aloa Samoa. Ia whaapea i fo i mono teuteunga i le lua awhis furu iwa wa toi whaatino i teuteunga o le tātou tu la fono le nei. Ia whaapea nā fo i sunga Victoria whai masui o le mtanga aluenga o tinamata mai tai e ei fo i tonu ma le mtanga aluenga o tupe ia o te tono nei komiti ma i la tau ia e la tau te whaatino o ma ngā luenga mo le tāpā ia o suafa o i la tau ua niwali la tau tautua ia po ua ilonga la tau tautua i le ngata i tautua e whaatufunganga ma whaiva ese i te tono le tunu e tautua i le tunu i so se matata ia e whaapena fo i le vā i whafo i le tau le leia
ia ma le ni wali ai o le tunu ia i vaenga ese pe ona ia i tautua ia mamaua i le suafa pele o si o tātou tunu po le ingo pele o Samoa i la lātou tautua. O le nganga le nai le whawhau mai o si o tātou tunu ia le vo ilae tu sila mai ia o le a whanga solo le talanoanga sao no vo i le fionga i le epic po i le tā ua fo i le sao le ikalesia ia i le whaatinonga o atina ese ia me se o tautua ina o si o tātou tunu ia i le upu whaamanu si au ia me se o le tū whalenganga ia pe ona le asao noa i le fionga i le aki epic po sao no vo i le lua i tūlanga o sao tamai taim tūlanga whapesinisi ia e whapena fo i sao noanga pali i tūlanga o le sao li mwhaipule ia mo le tausio le file mu ia me se o nanga i le tunu ia masoma ua fo i talama Victoria kulanga i vaenga tu pitol tātou ngā luenga ia sao no ia lau fionga i le e po tai mo le noa ia whatulau Samoa tau sila mai mo nei pono le asu ia o lo ngomo se Victoria tu ia fai masui o e kale si e fi e tonu se o tātou watunu le ono le tā ua e le ise atunu o e silinga na lotu o kala umaka ngaka o kako Samoa e ova lotu ia ai se a o makua i manga i o kako o le kele o whakawhai kaulanga e vivi i ma pese e le kua i li aso whaiso o masa ia o aula e whai masuia ke mimika lava ngei po kalame o ngole whakaua o le sao so se kangaka i Kongo Samoa pe la kiki pe makua au so se pangua fo i o au nganga e fia ia o aula suia ma e kalesia ia e le kau folasia wa ngofo e malama Samoa e le ka ua le sao fo i o loku i Kongo le kako wa kungu e kele afi ngoka e manga iai o le kele o e kale sia kako ke vi e kasi ale kua ia au mako ia e pese le au male po e fa upu mako e ngongo manu a wase taia o Samoa o le iai la le sao e kale sia Kongo ngei po kalame ia e lango i o ngong le po kalame u whakaki e le kako malo e me se lo ke ale o ngsulula wo ngo fale kalung kako kuko kas e fo le sao mako le kau mawhainga o le se o kako wakngu o le au whai pisingis pu le ali mwhai pu le i ngula ma la whanga maoka malawa ia au mako fo ia mako ke pese ai le o le whaavae lava se kako ngu e whaavae le tu e Samoa. Pela o mako piko la au le e kakalo lava mo Samoa. A ke kango e si ile maa ngai o le pokalame. Kusa o le hamanga ia. O e maa ua manga ia le kua le ka lengi man ko mai e kau kua ai. Ai a kako ngofo lo e acknowledge ma whai aku malo whai whawhai. Ia, e o whaakasi le fukia ma le umele o le kakalo a mako le au whailoku e ka le CFI amu ia fo i kako a ko vai ngai kala kulisi ngai Samoa ma le kele o sainga ia o mai e whai kai sainga mai man kala sainga too many churches, little factory ia, o le vai ngal sainga o kako lopo le mele le mangui e se o kako akungu o le kele o whale sama manu kapuai ia malo whafkai manguiat ka ko whelo inga. Hai, le lua. Aftai mlo wa manoa. Ia mo yo no whatulo atu Samoa. Io tu maanga wha Samoa. Tupu matamali. Ia maise au na pa ia le atu o lo whatala. Ilea nu malea nu. Ia o nei tu la ia e au fo ina mātou whai atu te whaamatalanga. I le komiti o tō whiai mātou, pe ona sao noa ia sunga le whaawhiangainga, ia ua whapea nā fōila mātou pito la au. Ia te au la ia o lo whaisi au te mai pisinisi. Ia a tō whai ma le sui o tina ma te mai ta.
O le mea lau te fia tau tala mua i Samoa. E winga i tamaita. O tamaita i Samoa. O i lātou ia. E lātou te paepaea ni mea ngau a. O i lātou fo ia lātou te whaaleleia ni mea mātanga. Tamaita i Samoa. E tū le tangata i la naanga. E i loa whare tangata lona so i fua mai lona ainga. E amata mai lo ainga. I au tū mā wanga. E te o mai i te tonu o le whale o le whawhianga inga. Wa umana o a o oe lo ta māma lo tina. Se e tau nuu mai i le mālo. So se tina whai ngā luenga. E tau nuu mai tonu o lona ofisa. Wai iai au tenga. E tau wai mōlana tā leni. Peila o nei ona pō. Te ele tina ua whaiaina. O le tū pālea. Bei o aso ia i mātou au ngā tupulanga. Bei sāwa ai mau lalo i elu tātou tunu. Tu loa Samoa. Leanga. No uola mai se ainga mātitiva. Se ainga le tau waloa. Iwa le whanau. O aue matua. E ala mai le taio leo tota. O i le aonga o mai o le whatoanga. Mea nana uola ai. Tini tau no mai wa oma le ngā luenga. A mātua. Wa tō mai. Ia ua tato atu i tāla i atu. Wāni mea na e o inai. O te tono lo ainga. O le kalesia. O le nu. O le itu malo. Le ua tato wa ai ai. Le mātanga o fio ne iaso. E le ai masa tama i ta ina au le. Fondo le pale mene i la aso. E le ai. Mai peye e peye sa peye tailo. O le tu le malanga tatou sa e naona po. E le peye le ta ua tama i ta ila wa ui loa langa o leva no wola mai lau langi nei. O la uva ai ai. O le ape ua au mai le whata ua o tangata uma. Le ua maa tila e le tu maanga whasa mo i tama i ta. A le ua wapa o sui pale mia tama i ta. A le ua minsta tama i ta. O ulo matanga luenga te itasi. A le ua whaulu i e matanga luenga. O le mea lo te maitau wina. Wa ngai i luma le tato ua tunu. Wa whaata ua tangata uma. O le mea siri leo na ta ua. O laula i tūpā. Wa o te tau si ainga. O te nofo i tono lo ainga. Whaila o pisinisi. No whai ngā luenga le malo. Ia ua uri itaia aluatu i tua le ainga. Tau ma whaista mai pisinisi. Tau ma whai lava. O le loto ai tau ma whai. E le ini tupi na amatai. A le meo le tina ti iae. O lo loto ai whai ai. O le alo vai feo la wa o onga. Ai a te lelo loto. Mwhaina e whaia mea uma. Ta watua tina. O ta tou le wha moenga o le ta tou malo. O lea o te whai atu ai se wha matalanga le nei tū la le aso. Ia. Ala mai tina. A whai o nai te leo. E te aunga tai te alu i mea wha tina le nuu. Ia lo taimi nei. Wa le telefo tina. E wha vai. E o i mea le kalesia. E le. A o tina la vai a Samoa. E tau la mua i mea uma. Le o tātou mata le nei vai tau. Ia o tutusa tangata uma. I tū maanga o au ngā luenga. Ia, wa iei teine o whelelele walele. O la aso na o ta maloroa. Wa iei teine o e ka muta. Whai ele tise. Mai le ese senga o leo langa leo tato iei. Ia e vatu whawhautuanga tina Samoa. Ia ala mai. Tau awele tato pitola au. Awa o tato. O e whaalelei alo tato atunu. O a mea e whaalelei. Tina e whaalaulelei mea uma. Wa o ia o le pae ma le auri. Tato o mai lea i tina. Amana ia le newa i tau. Ona o lea. Ngā lue. Ngā lue ma le wha maoni. Te leo tato tina pe i le whata ua lona tamali anga. Ai mana tua. O oere tina o le wola leo lo ainga. So se mea. Wa mea uma i tono la inga. Alesi tina. Ta lo whae tato te i loa la newa i tau. Ele se ainga pe ale se tina. O la ule mai tau iai. A o se tina lelei. Ia o lo tu mai e tu ni tangata lelei ni whanau lelei. O ni tama lelei. Ia wale a tina ina o si o tatou malo.
ia o lau pisinisi o lesi le me tāua i tina e te tau fo i tina ona tātou wati ia e le tātou malo o le ale me te mawhai ona e whai e tono lo ainga o lo nu o le kalesia o lo tu malo o le atunu ia o kale mana ia te leo o tātou mtanga aluenga le wo ai o whaururi e tina o le tele fo e pisinisi le wai nei o tina la lau te whai tātou wai le market e se le mana i o tina la e atia e me tau lima o mea sui sui o atu ai ngā me e se lai whai tina to tonu fo ele atunu o lai wa iti na wa o ta fituli mta maloloa ia o au ia ele ni tope no ma no ni tai atule ile malona le lua fena mal pisasi ata au le na ia na lua tu leo si o te mai fa manianga every fortnight ia o te mai ta watu a watu tarie ni pa ta watu lo tu tongi le mau te lua vai so la ritaya sa o ta mafai mele na na faila pisinisi o wala tu o mata oka me o palangi le nga solo me tato ai se manatu o la walu e faila pisini wa ma na ile mata fanga wal mele fi e palangi sa o ta mafai a mata mai fale tas lua tol ia o te ngutu watu sa moa a le moliti nati ai pele lava la wa onga pele ai ni autupe e mafaina e faia pe atelelo loto o mele o te fau tua ai tina Samoa ia ala mai o ani me o fale tono le tato malo ia o e lava tina e fa la uleia ua tele la nga o sale o tupu mai nei i me o telefoni talo fai ia ua le ai se whaaloalo oni whanau i mātua o le ini whaaloalo o tama i teine ua whapena whanau i mātua ona o lea ua telele tusistala fo i ese o laulangi le tau te ilo tele tau tua ai o le tina le leila wa ia whaali mea moni tina o tatou malo le mana o mia le mea mi o tonu o ani me te va ai fale tonu i tono lo wainga au mai luma to tono le kalesia au mai luma o le nu fa pena o oi te taula moi me moni ma le me tonu o lo ule ai lo ai la una foi te tono o lo nu i sa vai e se le mana ia tai me mo o tele fie alu uniforme ta malo a wapi o te mana o au le fafine mene wa wala tu o kale nei o lo tala noa i me o lo nu o lo ainga o lo watu nu wa e lo le si va ainga tele i lo mai e fainga luenga o le mele o te fau tu ai tina la aiti tina matutu tina o ritaya ala mai tato ngā lue o le malo le o tato ia talo fai ia tate i loa lava tūlanga le wai nei whaupunga o a mea uma tato o tina whaalau le leia mea uma tā moa o le atunu e sili ona whaaloalo a wane nei taimi talo fai tate va ai ma le whanono pe ata va ai atu i lunga o penga tu vailangi e mata utia le mere utato ia wala i se tū manianga wha Samoa ua matua i le iloa po lale mele tatu te ia a o le apoapoa inga wha tina o oe a le autu o e le whaalau le leia o mea uma a mata mai a inga o lo unu wha au aluma o le wha komiti o mea uma nai ave i e lau tālai e le ngata le na ia o lo i tū malo te lo tina la ua pai ta i fono i tū malo ea e le mana ia la le na tātou te alu e tau sangapuni. Tātou ngā lue whatas. Ia o le whaamitalanga lea, ma le ia, ma le mamalu o le atunu. O lo whaalongolongo mai, mai se komiti mamalu. Vātu le fio le popo. Ale kalesia maa losi, tātou liko. Mosesi. Whawhitai.
ia kai mo ni filo inga kai le fianga kai fong male malu ya ska felo fi ni kai o se kala foile de wingo ngai committee male fu fong fai al malo ia ua kofi mai kai ka o ngo kulanga kau kako kupuanga mai kako ma ali fai puli io o ke kan kongu lo kanga ka o I kulanga lo mau popo ka ko ku malangu osama pulenga ya li fai puli o kingo ke kan kongu anga le li fai puli kulanga fa afile mu kulanga uma pulenga ele fa pengi se file mu Samoa mal kulanga au aku we wa mu malai fa solo ku ka le am kulanga o mai ile saola o ka kola la fanga ma kulanga ve pulenga fa ni fai pul ioi Samoa lo fa fo mai o I lo mau ele ko ma mal ko al ka ko mu kulanga o lim fai pul ulenga la fanga a koi fo I mal pingo sangwe le lue kulanga I ka mai kai kulanga uma wa o pulenga le fo ka ko ngi fo vai ki mo fo sa hai ka ko ma pe o fa le anga ka ko me mai fa so ka inga me uma a sa mo ala ko o se ngu o se aku ko punga mai le il fa lo ai o I fa malu e pulenga I fe pul ia ka ko aku ngai ka po ai ngam kulanga fa pe nga kausi mai ale aku ngai ma fa lo ngia me uma e ave anga I ngua ka ku mo ka ku ko ngule ku awala mai kala ini lo ngo fo le sa mo ku na e o inga o sa mai fa ale anga ngo ka ko wo mingi kulanga I me o ai sama fa sai au ke kal ko anga le kari mai ya le ku ulo ka ko malal fang el kau fa la longa ku langa le se mangu ma wa se fa le ko I ka ko yo se sao le ka kala ko mal fa lo alo le vala u bien ngi fa kai ke le fa lo ka mai kai fa ku sak fa am kalanga ku langa le pulenga din fa pule ya la fanga uman ma ka ko ako o I o lo ko manga ngi vai ka o leanga le we ka ku sao mai fa fo ka ku le ka dia ku langa ya se kala ku le ka ko fe lo ngi ka ma ko a fio ma skala fa kai mo la bango ya wa sausi di sauno ngale tato committee sauno le fio ngale ake pe ko sauno fo ile luama fa pena fo sauno pali pa wale ngang ta we ole ngang ole committee ona ole sa yele tulanga il fa sala lau fa la we tele le tuno ile fa va yesu tel waima utapunia excuse me le voi la we yele fo ngal committee to fa popoli lu va yesu e ama tatu va yesu le nei ma le fa I ungol va yesu fo e to ta pa ni tulanga I te tau sanga ina o vaenga mo le ilo ina committee I lalo ai o tula fono es fulu tolu pini tau loa Samoa es fulu tolu le fa pine se uma mai lalo o fa longa tau loa I ma pini tau loa Samoa I lalo tula fono se uma ona vaenga se mo na vala po na categories e fa tu langa mai ai kai po le Grand Order of Samoa polo inga tu tasi Samoa o le Chief Order of Samoa polo inga City Samoa o le Order of Samoa polo inga Samoa ia e fa pena fo I mal Companion of the Order of Samoa polo inga fa taua Samoa ia ma fa anga solo mai ai lalo ia le tulanga I ma meo pine fo I e maua ona o le toa ia po le mali e toa cross o le Samoa Cross Head of State's Medal of Valor ia e fa pena fo I ma le Samoa Medal
avona po le pina tau loa Samoa o whailunga ese la ia o lo i lalo le tula fono e anga waa ia iso o se vaenga pe ona sa noa ia tatu komiti tulanga i tomai whapitoa, whafomai, whainsinia, whakamuta, ia whawhaiaonga, ia e whapena fo i isi whatufunganga ese i taipei o i la tau si ainga, o lau whaipi sinisi. Whapea fo ia i la tau ni wali ta longa, whangatama ese, e le ngata i le tunu, o i la tau i loa aisa mo i tunu i whafo. Ia, e whapea fo i tūlanga whatau si ainga, i le lua afe lua tolu sa whae ina tua ili pine tau o loa i stasi o tamai ta i longa o lana matafa i o le matua au ia o ia e sa whea ngai ma le whainga o whale la langa i tonu o le tunu nona winga peo na sao noa ia tama taitai o le kalesia ma le lua fo ima ma pali e le whaapitoa le sila la malo i na o se matata pe na o se whaatufunganga po o se whaiva e lau tele a o le nganga atoa o le tautua ua ni wali ma ua whapenao na i longa i tonu le tunu e le ngata i le tonu a i tātou loto i whale ai whapena fo i le vai whafo ia o se toe whapulaina leo le o le whatau ina o le nei komiti ma le ngā luenga le tātou a whionga nei o le a whatino e iei le whamoe moe e whae i nātu pine tau aloa le tātou malo i le aso lua o Iuni e whaile tutu ina e o tanga vai li sauni ngalo i e whalmalo i le aso momo i Iuni e pa ui le aso ngafua o le aso lua fo i le o Iuni e whaatino li sauni nga tele le al tatu malo i taimurunu ia o se tasi o vaenga o le pokalame o le tutu o tasi ia o le a whae ina tuipini tau o loa ia ila to o le a whirifidia o le ngā luenga la ia le komiti na ona vava ai ma ilo mo whirifidi ma whaila la to whautuanga i le kapeneta o ina ia e sauai ia le whaaiunga o le whirifidinga mo ila to o le a whapena ona angavaa ma whae ina tu iei pine tau o loa le tatu ma lo ia tesi metoi la fotuia i le pa ia la utustala pe iei ni vaenga e fiefsiringia ia tau mwhai foi le komiti nei e tau mwhai e tali atu. Ia, amata me oi, sasa? Ia, whatai la foi, ai tau whiunga nisi foi, lau whiunga te te whuna, mo lau pa ai ni foi ka ai mo leaso. Ia mo foi sanga mata mo whie, o lava ia, lau siri te mua e tūlanga o le, tūlo ina ni tau, ia lau whiunga te te whuna. Wale whakapea sa ta mea o ia e la mula pēwhia i o maternity pēwhia sa whai o tau sango to ai tō nui ai mai no na lua la fsiri whango mule po lea se umi po lea expect e whanau solo e i o whiwhiringa alo tō komiti whanau mule ia whaftai lea whia tō komiti Ina ua tāpuni ia tāpunia ia tūlanga e masina atoa sa whasa lau whalau i tele le tunu e na ole se fulu tasi applications na tu ina mai ia mai le tunu atoa ia a ole nganga o komiti me le ua toe finangalo o komiti na ia toe tapa tasi al finangalo le tunu mo lisi lua vai aso ia macha el vai aso nei mal vai aso fo ia ina ia ole silisila al komiti ia utou silisila mai ia e fai asi maulunga o komiti le ngata i tupu mutamali ia ole fui atu le fionga le aki po mo matu ngata ole nganga o komiti ia lava le ia suafa e fai ele la tu fidinga mai loilo le la il fofuanga e by mid April wa avel fautuanga al komiti e le fionga i le palmia mon kabineta ia on fatino ai le wa ke le yor nga luenga e fai tua e su e uma ia wha maumaunga o le tautua wha maonia fo i tautua ia i vaenga ese uma lau e mawhai o na wha atino ai ia mapo le lei whau kuanga alpa i o komiti mo le silsila al palmia mo le kabineta e ilan fofuanga pai mei o seki uma po le kalame le komiti mo le wha atino ina o le sauninga lea ta o le sauninga alo ia mo le tu inatu whae inatu pine tau loa mwhae longa
se foi le mamalo le toko no ova. Lo vesili fa man mole no fionga le na ita o le lo afilu tolu na le sauninga fa pitomo mule fa pene sa fa mule tu. A fa ila ya ele to ya afia ila to ya sa fa manu ina lo afilu to. Ai me se pe fairness no ko le ale pe se tau sanga tapula. Wai e ni se fa na ya pole lima se futo sanga tal wai ia o tau tō whai mo tato tunu ua ilunga o mo whai. Me whai anei wha amana malama manino po a ia inga ma vaenga tāu e anga wa aile tangata e alu ulunga ma mwhai o na maua le avanua. Wha mani anga le wha mani. Ioe, ele a whapea sa whae ina pe whapea na ona whae ina tu e pine tau aloa i se tamali i po se si. Ele to e whae ina la iai kusa o leo award i lalo le tula fono. Ai mo tulanga i tausanga ia leu sa no manino le tatou komiti e sila fo ile kulanga wa ia i la tou e makua maua lunga ka ku ala tala mo ia mo fagaga inga ila ko wangi wali tulanga tau talonga e makua maua ia le me o ia tau tua nisi o tamfana ule tunu ala fka ka ikor sul ko sang ia lona winga ia o de kasinga nga luenga al komiti ele o ia se kulanga vo ile le pe o le nganga I lalo umo medals nei ele o fa pe mai you got to be an 80-year-old in order to qualify ele se me fa pe na o le nganga ia o le alta tu o ni wadi o le alka ku wa makua si ma o lungai ele ngaka il kamau ainga o le ngofa fe al fanginga o ngu o ka ku le kalesia o ina but ele o yese age limit e ye fo ya le fitanga nga committee e fo ile siko inga me fo ye o lo kele kayao ia o inga la ta o to ile fitanga nga committee e vai nga fa pena malo na fionga le se ofisili a faia le talo sanga mai mi se la vela to ta alu a faia le talo sanga mai o le ala fo fanga to committee olo o ile komiti nei ma le kapeneta fo ia le kulanga fo ile le sila ia ila to e a fo i te tau mono mea iai oro fo le upol kuspa ia fa sa mai au e pico e ka kau le telo i le telo e te tau le fa lolo i e te tau i e fa lolo no winga le ngame e sila le malo ma le kapeneta ia ila to e te tau i e fa lolo ele o tafiera ila lo tu la fono e ele me mali ele o se me mali e pe ngor kulanga o tatu tunu ile upu vo ile fa ile tuli la le makule fa ia ko le upu le to se le fia ai e tawanga unga tai o le fina ngaro le tunu ile mele le a nominate mai o ia o lava e kawanga unga ka kere ngor tatu tu ma le anga fa sa mo ai o lo ile malo ile committee mal kapeneta ia le mafai e mafai e ngala ko kofia malato fa pe mai ia o paile o makwangi wali lang kaukua o se kasi o fauva asili ia po se kasi o kape ke ngi va o makwai longa lan tautua ia nga kiro le e va fa pena Ola se numero tanga e ila to committee pe se numero fa tapula awale ta o skutas ai sa no fo e ta ona lava tanga ta fight feeling e se numero fa tapula fa mon o le lua felu o tolu e se furu fitu ila tonu fa manu e ina masalo po applications po se me o le lua se fulu i tolu se fulu o le ala e tilo e il committee e le o ye se kulanga fo ngale i se nampa e fa pe mai kaunga se fulu ila ko e le fa pe mai fo tu la fono fa pe na ai inga ila lo tu la fono i so se taimi e te tauna ona fitu tangata e taunga award ia e muli ta ia committee ai inga o tu la fono e fa king on la ko ngalo nga mal fau tuanga il malo Talo fatu le committee ia pif siling ele tulanga le pe tsala le ava noi tangata nu osamo lo o mau ia tunu i fafo pe na o tangata la bol o mau nei samo e anga va ile sa ilingo failonga tabolo kamul mole o le requirement a faia o tangata nu samo e ma faia ona o ye le ilonga
la fa tu fa te inga ele no fo ine Joseph Parker a sa award le malo le lua fe se fulu fitu ona o le kaiminga o se pingi ka malo le langi at a very young age. I think he was only 25 26 ia e rengo fo ingi ia fa pena fo i maista mali sa ole ai ona ola fa kanga ila lo tula fono as long as you are a Samoan citizen. Yeah, sao no. Lei o le mga, ka mga ai wha alua, mo tango ngā kakai po. Wa lua ma ko fongo before today. Le mga ia mai ia me fai kaunsi si le el komiki. Wa ka oko a sale o le upua pe a kau wha. O le kaukua wa makavela. O le kaukua e afu lingi mafkoko. E mara upalangi le whaonga lo makua makongo. Wa extraordinary langa service. Pea ole ngavanga mako whaikaua o makongi kasi rua kolo. Mako ianga le fonga whapi e o me whaafomu e komiki. A o vai marima o ngei. O ingei ala official parimia. Lei whea koe o ke lo whaleanga ngal mako kolu leo leo konfeisi i runga mako. Ai kikilo waka o ka sala o i le fa mo Samoa le wo ngusu fa ka sang o le manga ia o le me ai lua ko nga ka mo Samoa o le kanga ka e ma pe on sa ngor ke fong ia a o isila ka nga ka sa e mai cha kanga ka waka i loa. Everybody here is qualified. E ke sa e mai se e ke like silafia e ko e fea ku sa wa e pe sa ele ama se sa wa mai longa ngo ko someone else has to do that for you. Pauan me o ila e kurenge ya o komik o ma ko ngel au failo wa o ma kamaka o ma kamaka wa mawa o kele au o ma ko failo ku lo wa ma failo nga ka o ro kai me ke fai fe au ai avela usunga avela o fiong ko si ia ma ko sa mo ko rungo le monga malunga ko fa alole wala vanga fa ilonga ka olo for me o ka le fa ia ala ku ulo ave ma ko ai ala ngo fi el por kalam o le moanga lo everybody por fisile so ku fingele so sa mo ka pe on sa ngo ka kala ia ku so le manga ia o le upunga walanga nga vevesil laulang o le mga iyo le au mengi is an honorary award for the service o yo mo ko fia el mele sa mo se o me mai ko kanga la lafi i mo ka malawa e kaunga ave le fa e se ka ko mu mai le manga ia kanga kale ka ku e ko mo ka malawa ka longa ia al mele al fo ya ke le kuma ko ia le fa loku but for me we already have our award. Wakau ai mo mai ma ko mele le Samoa. So se me a karu se mario se fai popong sa makapusa apa wala nga fa ilonga ka olo ai Samoa mai ngai kanga e lo aku ai mesenga e fai fa ko anga i kulo i wala le ko so foi ma fa lo ano kelam ja pesi fisidi ai sao no eu tô afionga nei tai au ia o te manato la ofisili pe se fatu po manatu mana ia le sini au tu o le tautua mani wali ia po le tautua matavela na ona tu watu la vale ofisili o to au tafa o to afionga fa fe to inga tautua ni wali fo ilea na ia ini na vaenga fo ia na vai manua i pole o le sa ole o le u ile na fa le tonu ai lava tautua ele o se tasile o vai ngai sila ele to lau ma le fa alo lava fa tai ma lo fa tai ya esa o ni wai o le upumasani ai potol tautai ai le atoa ya liu rona va pa pena fo ita to o ta oto ilalo vai ngol tu la fono ya tu la tonu i te sa no ai ma sila fo i committee ile lo longa le ala le pe on sa no ya le po le fingo fiel la tonga luenga ma tonga luenga nga ilo uma
ia ape awangi la pe ai pe o ngala pe nga ko ia fai ngai le ia le tautua ile tunu ia mafale kongo ai ia o vai ngala na ta otope ile lantu ile longa le matu committee ia ma be foi se tautua a la lo tu la fono a fa pe sa award seve ile lua fe ro todo ai ke ua o isi stausanga o lumana ia ai ko fa le kongo ise metunga em fainga revoke le pine revoke le pine pe ona ia lalo voi la committee fo tuanga ave lunga e ala si o revoke long winga we can safely say ngam ko sa o leiro i lunga committee sa fair nga ruenga nei ia e mafai ele o ye se pa pui ile tu la fono e fa pe mai ele mafai you can always reapply ia nga we consider for ile committee ia mo to ave lunga le ia fa tuanga o le lua o le asa ufina ngaloi e te mana o ia to a tele tina e talo sanga mai pia le ela fola sanga mali o le lu ile mo tina o lo o yise tu langa fetu e te mana to tele tina e talo sanga mai ina ia maua va noa ni ma failonga tawa loa mai le malo mana ia tele le fesili oka ia o le mena o te mana o ai ia na o tina e mo pine tawolo pe ai ai tina le lei male tau ua le atunu o lai faile ngā luenga le nu o lai faile ngā luenga le kalesia o le atunu o le mahalo ia mai ia o la mela le o kalmano ia a tele mai tina ia le na o la o sili fa mon mole o le sa ta o fo ile sungal le ake epikopo fo ile tulanga fo ile o talo sanga o le fo wa sila ia ile committee pe ma fai ona tuina mai sa ta fa ta fo ile ia po ai le o to tele ia ila to wa tuina tu ia tu talo sanga fa mon mole amana tula ale ma fai ona fa ai lo mai ngata ua ia ona o le ai fa nga solo process ia ai ese umava nga ua mau mai ole ale mfeona fa ilo ia e pui foi committee lana nga luenga o lo le to afatino tatu nga luenga o fiona fa mo molena le inese ia lo mafu fa tu langa o le tatu proclami o le foi tala le no mo fa na foi e manatu o la tu a o maliu ai na fairo la tu sa o le tunu tau sanga ina ia maua ila tau pe tau au ina ia la tau ma le South City fa mul mole wa le me tau watu o le tau sanga lua felu su ma tolu le na ngata ia le o le a ia le tau sanga fa le taimi pore how often le tau na tupu ia tulanga le tau tunu ufa mul mole la tali mo mo atu le usiri mo mo e te tono tu la fono e post humans awards po failonga e tu inatu ia ila tu failangi folonga o lo ia la ia le allowance ngai ko mo kula fongo ia e lo ia committee la to ua failangi folonga ia ma ave le kabineta e la lo le category le post humans awards o le regularity o ka ko ngaluenga e ka ilua ka usanga mfatino le la sa fatingo lua filu to lua filu fa lua filu lima le ala ia fa mo e fatino le usanga nei o fioma pai komitu mai ato na tu si sao no ia o tama e fa iu ta tu po kalame sao no ia kai lo fiona ke fo fa kai fo il ka ko felo inga ia wa ave lava le sui o le media fama so kanga ma Samoa ia Samoa ma lo ko kapo inga ia o le favor ma ko miki e alanga ma fi o ko fi ma ko miki o ma ko lo ile manga ia ele malo la ko e makavela la ko au nganga warka ko ku la ngai luma ia vai la manga ia o le a ko u mai ku kingo Samoa saula vai o e kausingu
le mfai pule ma oka malao ki ngama ka mai ka ile au fai pisingis ia so kau au marka ko kapengeka male malo ma oka fongo Samoa ia o me fau fakas le eise sao a ko nga le ku a ko ka ko kam fainga a le manga ia fa ka ko le official me ia a apa ku po ai la vo Samoa le ma ka ukia ai ala ngenga faile ka ko felo inga ngeka ya e ku ia ku fai ko ai mau manawa ai eise se ke silafia au mai e present le swafo o ngaka e amanga ia o Samoa e leise kungu pe ngaka ufo ngeka ya o e malo silfa alolo ai malo silfa alolo o ngui amanga ia le ka woi o le amanga ia le usoka ngaka ia pe o le aunga ngama le angava o le pokala mele a se o ka ko malo le averi mele ia a ye fo se ngangal mako komiki wasasi fa mangalo mako pokor kau kai ai se langa kule amale skai ia mak fa mangalo foi ko fisil fain ka yang fai mai ai malo fa kai o la fa umal ka ko maka upu singa kamai ka kalo la tamam le al male ngang pa ia le tua le wo tau no isi uile mato ai nga fe sila fai ai nga fe lo ai mato le nei taiao e so ala pule lava mele le yela mato au nanga a wasa mo nei ma Samoa taiao fa pa ia le autostala ma le media Samoa a wa la to e mo wel fe so ta inga le vao le atunu ia ma i mato nei ia whaftai lea tua whapa ia i mātou tai tō tas, ia mātou tō anga la mātou au nanga, ia tau tua e fo i pele vi inga e laua fio, whapa ia i mātou umale nei malu, fo i atu i a inga nu umala alfanga, mātou te o malo mātou i loa e te alofa muti vale mo i mātou uma. Lou lava suafa le tamam le alu mle ngang pa ia.